Zaboravio sam mikrofon. Dobar dan, poštovanje, evo, zadnji četvrtak je u mjesecu, a Bog mi u godini, pa vam onda želim svima čestite i sretne blagdane. Ako ste na odmoru, za razliku od mene, želim vam da se što bolje odmorite, pa makar uz moj webinar. Prije nego što krenemo na temu, čisto malo kratko o Ne čujemo te. sad bi trebalo da čuti. Ajde, super, kliknuo sam krivi gumb. Dakle, imamo 2 ureda u Zagrebu i u Sloveniji. Dobro ga, umjesto da mi prebaci slajd, on mi isključi muziku. Dakle, od portfolija imamo već vama poznate Altium Designer, Concord Pro i Altium 365, on-premise ili on-cloud rješenje, CST, odličan software za simulacije u elektromagnetskoj domeni, Tasking i KL software za programiranje i kompiliranje i Elektra, a samostalni autorouter za PCB pločice. Također, s druge strane, u MCAD domeni imamo Katiju, znači fenomenalan alat za bilo kako projektiranje u mehanici, Abacus, software za simulacije, ovaj put u domeni mehanike. Znači sve što CST ne može, Abacus nastavlja i može testirati što se tiče mehaničkih nekih pojava. 3D Experience, moćna PLM platforma u kojoj imamo jako puno iskustva i može vam tu jako puno pomoć. Delmia, software za praćenje i rješavanje problema u proizvodnji, uspostavljanje neke proizvodne linije recimo, i NC programiranje. Znači sve to skupa što bi rekli kod proizvodnje potrebno, bez NC programiranja jednostavno ne bude daleko došlo. Pa vam možemo i tu onda lagano pristupiti i napraviti nekakav dobar posao za vas. Također možemo vam ponuditi komponente i to osim ovih koji su navedeni, kolege slobodno pitajte ih, možeju vam isporučiti nekakve ostale komponente koje vama možda nisu dostupne ili možda ne znate gdje bi ih našli. U svakom slučaju slobodno pitajte kolege, možete pitati mene pa ću vas preusmjeriti kome treba, sigurno da ćemo vam moći nešto ponuditi. Uz to se skupa zgodno je imati nekakve zgodne displeje, da se vidi što se radi, da se može komunicirati sa nekakvim korisnicima naše elektronike i uređaja, pa imamo fenomenalne displeje, tanke, debele, svjetle, tamne, any kind of displays, kaj bi rekli. I na kraju embedded sistemi koji su zapravo nadomjesta kako nemate vremena i volje razvijati vlastito, možete koristiti već gotovo. Što god radili, s čim god se bavili, da ne spečete prste i jezik, zgodno je koristiti instrumente, pa tako vam možemo ponuditi navedene instrumente, s tim da ako treba nešto drugo, također naravno javite nam se, budemo probali naći nešto za vas. To je ništa, ovo je bilo krivo, ne veze, pa ajmo mi krenuti onda na multiboard. Što je zapravo multiboard? Multiboard je zapravo jedan običan projekt u kojem se može neobično staviti 2 ili više PCB-a. Dakle, moramo izabrati multiboard i create. Zatim bilo bi ga zgodno snimiti i možemo dalje. Dakle, česti slučaj je da imamo više pločica koje su u nekakvom međusobnom odnosu, ili su povezane ili nisu, na neki način ovisne ili neovisne jedne od druge, i to nekako moramo objasniti, nekako isprojektirati da to sve skupa paše jedno uz drugo, da konektori nadlijegaju točno na mjesto gdje je konektor na susjednoj pločici, da pinovi budu kompatibilni, netovi da ne budu bili okrenuti, što se jako često puta zna desiti da je net jedan na pinu 1, a na drugoj pločici na zadnjem pinu, onom 10. Pa onda ne može baš jednostavno pločica na pločicu
ili su konektori izmaknuti, pogotovo ako se radi o flex rigid nekakvim konektorima, tu ne možete previše si uzeti slobode gdje će biti spojen taj konektor sa fleksibilnim kablom, jer ne može se pomicati u svim smjerovima, pa morate onda biti vrlo, vrlo oprezni s tim. Sve to skupa možete provjeriti i isprojektirati u multiboard projektu. Ovdje je primjer što ćemo vidjeti na kraju kako smo došli do toga, i to je zapravo jedna novina koju ću spomenuti, ali ajmo krenuti, znači, skoro iz početka. Otvorili smo multiboard projekt. Čisto malo da se vratim, multiboard projekt je dostupan svim korisnicima koji su na Pro subscriptionu. Korisnici koji trenutno nisu na Pro subscriptionu, a imaju multiboard zato što su bili od prije na subscriptionu. Tako da je moja topla preporuka, ostanite na subscriptionu jer imate multiboard tako dugo dok ste na subscriptionu. Ako ga slučajno prekinete, morat ćete onda preći u Pro subscription, što je nešto malo skuplje. Naravno, ako vam treba nekakve druge stvari iz Pro subscriptiona, onda vam nema druge nego upgradeati na Pro subscription. Pa dakle, ono što nam treba u multiboard projektu da bi opisali što želimo napraviti je dio, znači, nekakve logičke šeme, schematik, i naravno board assemblija gdje ćemo te pločice nekako prikazati nekoj ovisnosti. Pa ajmo krenuti redom. Imamo još naravno i ActiveBOM koji može pokupiti sve elemente svih ovih pločica unutar multiboard projekta i prikazati jedan zajednički board, i po novome dostupan je Draftsman dokument konačno. I ono što ste navikli raditi sa normalnim projektima, sa single boardovima, možete sad napraviti vrlo zgodno ovo što vidite na slici, kompletan Draftsman za kompletan multiboard projekt. Pa ajmo onda krenuti po redu. Schematik. U schematiku zapravo objašnjavamo ono što bi htjeli napraviti u assembliju. I to moramo napraviti da bi objasnili glupom programu što mi zapravo želimo napraviti. Zašto glupom? Pa zato što ne zna niš sam napraviti, sve mu moramo baš objasniti. I to je normalno, jer da mu ne moramo objasniti, onda ne bi niti nas trebalo, jeli? Pa tako, evo ja sam napravio 3 modula i svaki modul će biti, kako bi rekli, prezentacija nekakvog PCB projekta, to jest pripadajućeg borda. Moram bi prvo ga snimiti, naravno, ljubazno upozori da nismo snimili. Da ga nađem, webinar, evo ga. Tu neka bude. Sad, znači, moram pronaći gdje mi se nalaze te fajle. Multiboard, ja sam uzeo standardni primjer koji možete naći na vašem računalu gdje je instaliran Altium. Znači, radi se o projektu Mini PC zapravo. Onda ću uzeti ovaj Wi-Fi modul i treći modul ću uzeti ovu memoriju, s tim da u vašem originalnom su 2 memorije u pitanju. Ja ću uzeti samo jednu da čisto bude malo brže gotov, jer praznici su tu, ne? Dakle, to su sad znači 3 modula i koliko god da pločica imamo, svaka pločica mora imati svoj modul. Ono što možete primijetiti, ako ste slučajno stigli obratiti pažnju, kako sam ja dodavao pojedine projekte na pojedine module, tako su mi se ti projekti pojavljivali u strukturi multiboard projekta. I to je normalno, znači sve što god sam radio u običnom projektu mi je sada dostupno u multiboard projektu. Pa tako mogu otvoriti PCB, mogu nešto doraditi, promijeniti i pogledati da li sve to ok. Znači sve što god sam radio i dalje je tu i dostupno. I možemo zapravo krenuti dalje. Što dalje? Osim što smo napravili ove module, te module možemo povezati automatski ili možemo dodati neke connection pointe. Znači dodamo nekakve wire
direct connection, znači da je povezana pločica u pločicu bilo, ne znam, kaj bi to nazvao, lemljenjem ili već nekim drugim postupkom, kablom ili harnessom. Wire, cable i harness su tri različite stvari, znači žica je samostalna, kabel je više žica u nekakvom kablu, nekom izolacijskom nekom omotaču, a harness je zbrčka, to je sve živo, sve što sam naveo je zapravo harness, kablovi, žice, svašta nešto. Sad, da ne bi postavljali, mi možemo postavljati tu entry, znači možemo mi tu dodati nekakav entry, pa onda taj entry povezati na neki drugi modul, možemo to napraviti automatski. Znači design import from child objects, sad dok se malo zbroji, sam će dodati te connection pointe. Sad, kako i zašto je on sam dodao i kako je on znao što treba dodati kao connection point? Pa malo sam se prebrzo ugasio onaj Wi-Fi board. Znači, očito je da se ovaj PCB spaja direktno u nekakav slot konektor. I taj slot konektor moramo objasniti da se upravo to spaja sa nečim drugim. A to ćemo objasniti vrlo jednostavno tako da ćemo taj simbol opremiti, to jest dodati sa jednim posebnim parametrom koji se zove, sad ćete vidjeti, system connector. Znači to je zadani parametar koji mi moramo opisati, s kojim objašnjavamo Altiumu da se to koristi u multiboard projektu kao nekakva točka spajanja. I radi toga što smo dodali system connector, ako pogledamo tu na multiboardu, imamo tu znači Wi-Fi, vidite P1 i tu je taj P1. I zapravo ne moramo dodavati ručno te spojne točke. Sad, kam to se spaja, nemam pojma, pa moramo pogledati gdje se to spaja u PCB-u. Zato je zgodno imati kompletne projekte unutar multiboarda gdje možete uvijek provjeriti što je s čim spojeno ili prisjetiti se i vidjeti da li je to sve ok. Pa eto, ovaj tu je znači J13 i on se spaja na Wi-Fi. Znači ovako ćemo mi to spojiti, ovo ćemo staviti ovako, ovaj J20 ćemo prebaciti malo dole niže, ovo je znači memorija, nju ćemo spojiti na J8. Tu naravno možemo napisati nekakav naslov, da je to RAM, da možemo kasnije lakše se snaći o čem se radi. Mini PC i ovo ćemo napisati da je Wi-Fi. Tako. Sad, tu sad ono što sam spominjao, znači moramo odrediti kako ćemo to spajati. Direct connection, ono kad se malo zbunio, znači spojena je pločica direktno u nekakav konektor ili sa postupkom lemljenja ili bilo kaj već. Uglavnom, znači nema nikakvog posrednika, pločica je zapravo upiknuta direktno u pločicu. Da se radi o nekom spajanju kablom ili nečim drugim harnessom, morali bi onda primijeniti taj način spajanja. Zašto? Pa recimo, ako pogledate zadnji webinar koji se ticao harnessa, možete onda vidjeti da se da napraviti harness projekt unutar samog multiboard projekta. Pa možete onda isprojektirati kompletno užičenje između svih pločica i to sve skupa u suradnju s nekim mehaničkim alatom možete i provjeriti u 3D-u. Te povući te prave, realne mjere kablova iz 3D-a, vratiti u Altium i napraviti kompletnu dokumentaciju za harness. Što je vrlo zgodno i vrlo točna metoda kako napraviti, što bi rekli, savršen harness. Dakle, morate biti pažljivi što izabrati. Ok, to je to. Znači, tu imamo koje su spojene s čim. Možemo provjeriti da li je to to. Između ostalog imamo tu i connection matrix.
Connection Manager, gdje možemo provjeriti što je s čim spojeno. Znači GND na GND, mini PCB na PCB. Sad, primijetimo tu jednu sitnicu koja možda je bitna, možda nekome nije bitna, da su nam netovi različitog imena na jednoj PCB-u i na drugoj strani PCB-a, na drugoj PCB-u. Možemo vrlo jednostavno to iznivelirati, to jest promijeniti, tako da kažemo s koje ime, koja pločica će uzeti dominantnu ulogu i preimenovati taj net. Pa recimo tu želim da bude jedno ime, a tu želim da bude ime druge pločice. I na taj način mogu uredno sve fino, kaj bi rekli, posložiti da ima ista imena. Naravno mogu tu i ovako izabrati više njih. Malo mi zafrkava, a neće. Ma može se to i selektirati više, pa i onda automatski rename-a, sad zašto neće. Ok, kad se kažem apply changes, možemo to potvrditi ili revert changes, vratiti se natrag. Sad da ne updateam projekte, nek ostane tako kako je. I to je zapravo sve. Znači tu, osim što, malo sam prebrz bio, osim što možemo provjeriti da li je spojeno, tu možemo provjeriti da li su svi netovi spojeni na pravi net. Da li se neke stvari križaju, znači da li je nešto spojeno, nešto sam spomenuo, konektor pin 1 na konektor 2 je spojen na pin 20, onaj zadnji. Tu bi onda vidjeli da se te stvari tu ovako ukrižaju i vidjeli bi vizualno da nešto ne valja. Sad, znači kad smo provjerili da su svi spojevi u redu, da je sve lijepo pospajano, ništa se s ničim ne križa, sva imena net labela identična, možemo naravno krenuti dalje, a to ćemo napraviti tako da ćemo dodati novi, ali rađe bi do odavde, znači novi board assembly. U tom board assemblyu isto ga moramo snimiti, da mi ne pobegne negdje bez veze. Tako. Znači kako da snimimo, ono što moramo napraviti je import changes from multiboard project. I pokupit će ta 3 modula. Malo počekamo da se to sve skupa napravi. I dok čekamo zapravo mogu vam čisto kratko spomenuti, znači što god vas muči oko Altiuma, tu sam, pitajte slobodno, nazovite, imate broj telefona, ako ne imate mail, pitajte. Često puta mi se zna desiti da mi se ljudi jave, joj, znaš, to sam tražio već 3-5 dana, nikako naći. I onda ja znam pitat, pa dobro, što mi niste javili prije 2,5 ili 4,5 dana barem, ako ne prije 2, 3 i 5 dana je. Tako da, slobodno, što god treba, što god možda nije jasno ili ako nađete na nekakav problem ili nešto što smatrate problemom, javite se, budemo vidjeli zajedno koliko je to i da li je to uopće problem ili se da riješiti, možemo nas dva to riješiti. Eto ga, dok sam ja mljeo, ovo se odradilo, imamo znači te 3 pločice koje su sada ovako lijepo slobodne u zraku i možemo ih prilagoditi. Zašto bih prilagođavao? Pa čisto da si jednostavim postupak metanja, a to možemo napraviti pomoću ovih gizma, takozvanih, i možemo to kad izaberemo koju os, možemo to malo ovako pripremiti, čisto da si pojednostavimo posao. Isto tako ću zamijeniti ovako koordinate, pa ću malo dići gore, pa ću ga malo prijući ovako da bude tu iza pločice. Ok, to je to za početak. Multiboard ima poseban svoj tab koji se tiče samo oko uređivanja multiboarda, naravno kaj drugo, sam puno rekao. I sad imamo znači poseban mating mode. Taj mating mode nam dopušta da izaberemo
na neki dosta meni čudan način, ali čak radi dobro, površinu, to je centar neke površine koju mislimo mejtati. Znači imamo na svakoj površini 9 točaka i kako koju točku izaberemo, to će biti centralna točka spajanja. Pa ja pokušavam baš uhvatiti ovu centralnu točku od ovoga nekakvog delimitera, kaj bi već rekli šta je to, i to ću probati uhvatiti unutar ove rupe na konektoru. I to bi trebalo biti taman ova površina i sam centar. I kad kliknem, automatski, s obzirom da sam pripremio, malo, ne previše, automatski se to spaja točno tamo gdje treba. I zapravo ono što bi rekli, sa dvije točke smo pa relativno jako dobro uspjeli spojiti ono što smo htjeli. E sad, tu će biti malo veća zafrkancija. To bi trebao uhvatiti, ne znam uopće da li ima nekakva ravnina. Baš i nema. Morate biti to malo domišljati, što bi rekli. Malo sam se zgubio na PCB-a. Ajmo probati ovako. Znači imamo tu nekakvu stranicu. Opet uključiti mating. Znači ovdje ću izabrati tu strane stranicu. I sad ću morat naći nešto što mi odgovara. Opet sam se malo pogubio. Nešto što bi trebalo nalijegati na tu stranu. A to bi trebalo biti ova strana. Recimo da ću uhvatiti ne ovaj centar, nego ovaj centar. Da vidimo što će se desiti. Evo, tamo sam ga potrefio. Možda da sam uzeo drugu, onu srednju, ušlo bi to unutra malo bolje. Ali dobro, uvijek možemo to ponoviti, što bi rekli. A da ne ponavljamo, možemo vidjeti tu mateove i možemo te mateove malo prilagoditi. Znači možemo tu recimo nekakav distance staviti, ne znam da idemo sad staviti 22 mm, znači malo sam ga previše pomaknuo uljevo. Offset, ako tu stavim, znači mogu ga malo gurnuti unutra i to je upravo ta mjera, jer ja ću ga gurnuti recimo unutra za 1 mm. Evo ga, znači onaj mating plus malo poravnanje i za čas dobijemo poziciju koja nam točno odgovara. Malo je čudno na početku, ali čovjek se vrlo brzo privikne. Ako imate bilo kakvih problema, naravno tu sam, nazovite i zajedno ćemo napraviti i proći kroz problem. Ok, super. Možemo tu mjeriti nekakve udaljenosti, razdaljine, veličine po pločici, ali nije tak niš posebno strašno interesantno. Ono što je interesantnije, možemo pločicu onak fino odrezati kako smo to navikli na alatima koji se bave mehanikom. I recimo sad možemo vidjeti točno presjek PCB-a. Evo recimo ovako. Znači točno vidimo što se dešava, kako su kontakti spojeni na sam PCB. Možemo tu u 3D-u provjeriti da li su stvarni kontakti na stvarnim pinovima, da li pitch ok, da li sve dobro stoji, da li nešto prolazi kroz neku komponentu. Često puta se zna desiti da recimo ovak neke komponente koje moraju biti bliže konektoru zbog bilo kog razloga, jednostavno udaraju u konektor. I možemo se mi fučkat, nećemo konektor piliti, a bome nam komponenta treba i nema šanse da to složimo i završimo posao. Na ovaj način možemo se lijepo zavući doslovno u svaku, kaj bi rekli, nišu PCB-a i provjeriti da li to sve skupa zajedno radi. Isto tako recimo tu, ako pogledamo, isto vidimo koliko to dobro i gdje nalježe. U principu vidite, mogu bi tu još se malo igrati i sve skupa malo pomaknuti tu za nekakvih 0,2 mm, čini mi se da bi bilo dobro. Previše. Nek bude 0,1. I tak bi mogao pimplati dok bude stvarno savršeno simetrično.
ali recimo na taj način imamo stvarno stanje i stvarnu provjeru, realnu provjeru da to bude doista sve odgovaralo kad napravimo oba PCB-a i naravno kad stavimo nekakvo kućište. E sad, ja sam tu pogubio kućište, inače je bilo tu čak i kućište koje ste mogli vidjeti na početku, a sad ga tu nema. Budem vam kasnije pokazao. Ok, ono što je još zanimljivo kod multiboarda, uvijek možete nešto popraviti unutar multiboarda i to sve skupa poslati u PCB. Pa evo samo da uhvatim nekakav normalni. Znači desni klik, edit selektirani part, znači selektirao sam ovu veliku pločicu i želim recimo ove konektore prebaciti negdje malo bliže. Recimo ovaj konektor ću staviti ovdje, recimo ovako, ostane tu i ovaj konektor ću staviti ovdje do njega. Iz bilo kojeg razloga je. Kad napravim, to moram završiti, finish part editing, kaže da će modificirati dva konektora i kažem execute. Ok, automatski vidimo da se i na PCB-u desila ta promjena i ono što mi moramo naravno je ta dva konektora ponovo povezati. Znači nije se ništa promijenilo na PCB-u nego što smo promijenili u ovome multiboardu, a to smo pomaknuli dvije komponente. Sve ostalo naravno ćemo morati pomaknuti unutar samog projekta gdje smo napravili promjenu. Ok, to je sad sigurno zaključano pa mi ne da pomicat. Tako je. Pa recimo ako ovo ipak želim vratiti ovdje, mogu vratiti, snimiti i onda ponovo tu promjenu vratiti u multiboard. Kako vraćamo tu promjenu? Pa jednostavno odemo na design, import changes from project. Nisam snimio. Jesam. Import changes from, pa bi trebalo to raditi. Neke sam fullao. Meni se čini da bi trebao to sve skupa snimiti. Save. Save. Mini PCB. Isto od njega snimiti. Save. Tako, je li sve snimljeno? PCB sve snimljeno. Sad bi trebao valjda onda. Ma neke fullan grdove. Samo malo. Tu sam fullan. Znači opet moram desni klik na part. Update selected part. I prečeka da se to update-a. I to je to. Malo sam se zabunio. Mogu se napraviti neku manju promjenu. Evo ga. I konektor je ipak skočio tamo gdje je bio, jeli, eto, baš to mora biti tako. Ok, ono što je novo i ono što bi vam htio pokazati sljedeće je, znači možemo unutar ovoga multiboard projekta dodati Draftsman dokument. I sve što ste navikli u Draftsmanu možete sad uredno raditi osim u običnom projektu i u multiboard projektu. Pa čisto da ne trošimo puno vremena, ili traje određeni kaj bi rekao, određeno vrijeme traje to updateanje. Znači možemo napraviti kompletni uređaj sa nekakvim kućištem, presjek tog kućišta sa kompletnim unutra PCB-ima, vidite, znači to je bio projekt sa dvije memorijske pločice,
fan totalka prerezan i zapravo vidimo sav kompletni presjek i možemo provjeriti da li recimo ostojnici su na mjestu, da li su mjesta za šarafe odgovarajuća. Možemo sve fino provjeriti i dokazati u dokumentaciji da to u redu. Naravno, sve što ste navikli od ovih call-outova, označavanja komponenti i tako dalje, neke stvari nisu podržane, recimo stackup, kako ćete stackup u multiboardu napraviti, teško od koje pločice. U principu, ako vam je zgodno imati stackup, javite mi pa da onda pitamo u razvoju da li i što mogu napraviti po pogledu stackupa, da li bi bilo zgodno imati sva 3 stackupa recimo za sve 3 pločice i tako dalje. Bilo kakvu ideju koju imate, slobodno mi kažite, pa ću to probati iskomunicirati sa razvojem. Dosta sam duboko uključen u razvoj Altima, tako da na neke stvari možemo zajedno utjecati i naravno da vi budete sretni i zadovoljni u radu. Pa tako možete standardne sve ove grafičke stvari. Multiboard view je zapravo što vidite na ekranu. Možemo još dodati dodatne pogled, znači section view što vidite gore, nekakav detail view, ako su nekakvi sitni, nekakva sitna čuda, znači place additional detail view, pa sam zaboravio kliknuti circle i sad tu napravimo ovak circle i to izvučemo van. Ako je nešto sitno, možemo tu onda to povećati, recimo tako da se vidi iz aviona o čem se radi. Znači sve što ste navikli ranije, većina je to sad dostupna iz početka, mjere, što god treba i naravno ovaj realistic view koji je vrlo zgodan da prikaže kako bi to zapravo trebalo izgledati. Iza je ova pozadina kakva je u samom PCB-u. Treba bi otvoriti mini PCB. I također možemo staviti onak je bi rekli najljepši kut gdje je ona pločica što bi rekla najfotogeničnija i taj kut možemo uhvatiti i vući do ovoga drasmena. Pa recimo border realistic view. Eto, znači ono što vidim, to možemo, u stvari ovako ćemo napraviti take current position. I možemo onda raditi tako hrpu sličica od nekih dijelova PCB-a. Ok, još jedna dobra fora. Ako imamo recimo ovako, ovdje sam to složio gdje imam i step kućišta, step modele kućišta, pa mogu onda recimo tu staviti da bude visible i ne vidim ništa unutra. Znači vidim samo kućište, kako to izgleda unutra, pa mogu i tu isto napraviti presjek i točno onda vidjeti koje su mi zanimljive stvari, a neke su najzanimljivije stvari, pa često puta ove nekakvi stupovi koji drže ili kućište ili koji drže recimo pločicu za kućište, pa možemo provjeriti koliko je to dobro i da li to sve paše jedno s drugim. I ovako lijepo prođemo ko na tomografiji kroz kompletni dio PCB-a i kućišta je. I provjerimo da li to, da li nešto prolazi kroz nešto što ne bi smjelo, da li ima mjesta za sve, da li se neko s nekim gura. I to je to. Možemo dodati da bude transparentno, pa da nešto vidimo. Da isključimo ovaj presjek. Znači sad vidimo onak, kako bi rekli, kroz kućište. Samo malo. Evo ga. Ajde recimo budemo i gore stavili transparentno. Evo sad imamo osjećaj kako kućište stoji oko PCB-a, a vidimo zapravo sve što se unutar kućišta nalazi. I na taj način možemo biti apsolutno sigurni kad krenemo u proizvodnju da će biti stvarno sve savršeno. Isto tako, unutar samog
ovoga multiboarda. Ajmo tu ovo maknuti. Možemo također provjeriti netove, koji su netovi povezani s čim i to mislimo da li bi možda moglo biti nešto bolje. Pa onda možemo izabrati ovak neke layere. No, možemo provjeriti znači kako su nam nekakva napajanja, groundovi, možda bi nešto bilo moguće napraviti malo bolje ili što god. Od netova imamo znači standardno ove net klase, pa možemo provjeriti kompletnu net klasu kako je to pospajano, možda malo optimizirati. Jer kad bi rekli kad gledamo sve na isti način, često puta ne vidimo grešku, ali ako pogledamo to na neki različiti način, kad bi rekli drugi kut gledanja, često puta možemo primijetiti jako grubu grešku koju do sad jednostavno nismo primjećivali. To je ona fora kad radite nešto i onda kolega dođe preko ramena i kaže pa tu ti je greška, gle, ovo katastrofa si. To je zapravo normalno, jako teško je detektirati svoje greške. A tuđe greške vidimo čim bacimo pogled, što bi rekli. I na taj način možemo provjeriti doslovno sve što je spojeno. I naravno uz to još možete napraviti BOM, s tim da taj BOM neću vam prikazati, zato je bi trajalo minutu i po, dvije, da se to zbilda, a niš posebno bil ko bil, nije se niš promijenio. Bil je ostao bil. Tak, to je to. Eto, ne bi vas više maltretirao, ako ima kakvo pitanje, nisam uopće stigao pogledati da li ima neko pitanje možda. Nema. Eto, hvala lijepa što ste me vjerno gledali i vjerno me pratite, pa evo čak i ovo blagdansko vrijeme, sasvim fini broj u gledateljstvu. Naravno, želimo vam sve najbolje u novoj godini. Puno zdravlja i sreće i penez nek se nađe i pokušajte što prije zaboraviti staru godinu ako je bila loša i nadat se da će nova biti puno, puno bolja. Lijepi pozdrav u svoje i u ime moje kompletne ekipe iz firme. Tako, eto, hvala lijepa na gledanju i vidimo se kad sljedeće godine, zadnji četvrtak u prvom mjesecu. Ok, hvala lijepa na slušanju i gledanju. Sretno!